Yesu Kristo ashimwe, uyu ni umunsi wa 94 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma cyangwa se ingoma za mbere. Urutonde rw'amasekuruza uhereye kuri Adamu ukageza kuri bene Esawu. Icyo ni igice cya mbere. Adamu na Seti na Enoshi, Kenani na Mahalaleli na Yeredi, Enoki na Metusela na Lameki, Nowa na Shemu na Hamu na Yafeti. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavani na Tubali na Meshaki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togarumu. Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi na Kitimu na Rodanimu. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Denani. Kushi yabyaye Nimurodi ari we wabanje kuba umunyambaraga mu isi. Misirayimu abyara Abarudi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakasiruhi ari bo Abafilisitiya bakomotseho n'Abakafutori. Kanani abyara imfura ye Sidoni na Heti n'Umuyebusi w'Umwamori n'Umugirugashi n'Umuhivi n'Umwaruki n'Umusini n'Umunyaruvadi n'Umusemari n'Umuhamati. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Rudi na Aramu na Usi na Huri na Geteri na Mesheki. Arupakisadi abyara Shera, Shera abyara Eberi, Eberi abyara abahungu babiri, umwe yitwaga Peregi kuko mu minsi ye arimo isi yagabanijwe kandi izina rya murumuna we ni Yokitani. Yokitani abyara Rimodadi na Sherefu na Salumaveti na Yera na Hadoramu na Uzari na Dirikira na Ebari na Abimayeli na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose bari abahungu ba Yokitani. Shemu yabyaye Arupakisadi, Arupakisadi abyara Shera, Shera yabyaye Eberi, Eberi abyara Peregi, Peregi abyara Rewu, Rewu yabyaye Serugi, Serugu abyara Nahori, Nahori abyara Tera, Tera yabyaye Aburahamu ari we Aburahamu. Bene Aburahamu ni Isaka na Ishimayeli. Izi ni zo mbyaro zabo. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, agakurikirwa na Kedari na Adiberi na Mibusamu na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedema. Abo ni bo bana ba Ishimayeli. Kandi abana ba Ketura inshoreke ya Aburahamu yabyaye Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani na Ishibaki na Shuwa. Kandi abahungu ba Yokishani ni Sheba na Dedani. Abahungu ba Midiyani ni Efa na Eferi na Hanoki na Abida na Eruda. Abo bose bari abahungu ba Ketura. Aburahamu abyara Isaka. Bene Isaka ni Esawu na Isiraheli. Bene Esawu ni Elifazi na Reweli na Yewushi na Yaramu na Kora. Bene Elifazi ni Temani na Omari na Sefi na Gatamu na Kenazi na Timuna na Amaleki. Bene Reweli ni Nahati na Zera na Shama na Miza. Bene Seyiri ni Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Eseri na Dishani. Bene Lotani ni Hori na Homami, kandi Timuna yari mushiki wa Lotani. Bene Shobali ni Ariyani na Manahati na Ebali na Shefi na Onamu. Bene Shibeyoni ni Aiya
na Ana. Mwene Ana ni Dishoni, na bene Dishoni ni Hamurani na Ishibani na Yitirani na Kerani. Bene Seri ni Biruhani na Zavani na Yakini. Bene Dishani ni Usi na Arani. Abami n'abatware bo muri Edomu, aba ni bo bami bategeka igihugu cya Edomu, ari nta mwami wari wategeka Abisiraheli. Bera mwene Bewori, izina ry'umurwa we witwaga Dinihaba, Bera aratanga. Yobabu mwene Zera w'i Bosira yima mu cyimbo cye. Yobabu aratanga. Hushamu wo mu gihugu cy'Abatemani yima mu cyimbo cye. Hushamu aratanga. Hadadi mwene Bedadi wanesheje Abamidiyani mu gihugu cy'i Mowabu yima mu cyimbo cye, n'izina ry'umurwa we witwaga Aviti. Hadadi aratanga. Samura w'i Masireka yima mu cyimbo cye. Samura aratanga. Shawuli w'i Rehoboti yo ku ruzi yima mu cyimbo cye. Shawuli aratanga. Barihanani mwene Akibori yima mu cyimbo cye. Bahinanani atanze. Hadadi yima mu cyimbo cye. Umurwa we witwaga Payi. Umugore we yitwaga Mehatabeli, umukobwa wa Matiredi, umukobwa wa Mezahabu. Hadadi nawe aratanga. Aba ni bo batware ba Edomu: umutware Timuna, n'umutware Ariya, n'umutware Eteti, n'umutware Oholibama, n'umutware Era, n'umutware Pinoni, n'umutware Kenazi, n'umutware Temani, n'umutware Mibusari, n'umutware Magidiyeli, n'umutware Iramu. Abo ni bo batware ba Edomu. Igice cya kabiri. Abakomoka kuri Yuda mwene Yakobo. Aba ni bo bahungu ba Isiraheli: Rubeni na Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuluni na Dani na Yozefu na Benyamini na Nafutali na Gadi na Asheri. Bene Yuda ni Eri na Onani na Shera. Abo Yuda abo uko ari batatu yababyaranye na Batishuwa umunyakananikazi, kandi Eri imfura ya Yuda yari mubi mu maso y'Uwiteka aramwica. Tamari umukazana we amubyaraho Peresi na Zera. Abahungu ba Yuda bose bari batanu. Bene Peresi ni Hesironi na Hamuri. Bene Zera ni Zimuri na Etani na Hemani na Karukori na Dara, bose ni batanu. Bene Karumi ni Akani wababazaga Isiraheli agacumura mu byashinganywe. Mwene Tani ni Azariya. Kandi bene Hesironi yabyaye ni Yerameli na Ramu na Kerubayi. Ramu abyara Aminadabu. Aminadabu abyara Nahashoni umutware w'Abayuda. Nahashoni abyara Salumoni. Salumoni abyara Bowazi. Bowazi abyara Obedi. Obedi abyara Yesayi. Yesayi abyara imfura ye Eliyabu. Uw'Ubuhetani Abinadabu. Uwa gatatu ni Shimeya. Uwa kane ni Netaneli. Uwa gatanu ni Radayi. Uwa gatandatu ni Osemu. Uwa karindwi ni Dawidi. Kandi bashiki babo naba Seruya na Abigayili. Bene Seruya na Abishayi na Yowabu na Haseri uko ari batatu. Abigayili abyara Amasa, kandi se wa Amasa yari Yeteri w'Umwishimayeli. Karebu mwene Hesironi abyarana abana n'umugore we Azuba no kuri Yeriyoti. Aba ni bo bahungu be: Yesheri na Shobabu na Aridoni. Azuba apfuye, Karebu ashyingirwa Efurata amubyaraho Huri. Huri abyara Uri. Uri abyara Besareli. Hanyuma Hesironi ataha ku mukobwa wa Makiri se wa Gileyadi, amurongora amaze imyaka 60 avutse, amubyaraho Segubu. Segubu abyara Yayiri, ari we wari ufite imidugudu 23 mu gihugu cy'i Galeyadi. Geshuri na Aramu babanyaga imidugudu ya Yayiri hamwe n'Ikenati n'ibirorero byaho, yose ni imidugudu 60. Aba bose ni bene Makiri se wa Gileyadi. Bukeye Hesironi apfiriye Karebu ya Efurata, umugore we Abiya inda yamusigiye ayibyaramo
Ashihuri se wa Tekowa. Bene Yerameli imfura ya Hesironi naba. Uw'imfura ni Ramu, agakurikirwa na Buna na Oreni na Wosemu na Ahiya. Kandi Yerameli yari afite undi mugore witwaga Atara, uwo ni we nyina wa Onamu. Bene Ramu imfura ya Yerameli na Masi na Yamini na Ekiri. Na bene Onamu ni Shamayi na Yada. Bene Shamayi ni Nadabu na Abishuri. Na muka Abishuri yitwaga Abihayili, amubyaraho Ahubani na Moridi. Bene Nadabu ni Seredi na Payimu, ariko Seredi apfa ari incike. Mwene Apiyimu ni Ishi, mwene Ishi ni Sheshani, mwene Sheshani ni Ahirayi. Bene Yada murumuna wa Shamayi ni Yeteri na Yonatani. Yeteri apfa ari incike. Bene Yonatani ni Pereti na Zaza. Abo ni bo bene Yerameli. Kandi Sheshani nta bahungu yari afite keretse abakobwa, ariko yari afite umugaragu w'Umwegiputa witwaga Yaruha, ashyingira umukobwa we. Uwo mugaragu we Yaruha amubyaraho Atayi. Atayi abyara Natani, Natani abyara Zabadi. Zabadi abyara Efurari, Efurari abyara Obedi. Obedi abyara Yehu, Yehu abyara Azariya. Azariya abyara Heresi, Heresi abyara Eleyasa, Eleyasa abyara Sisimayi, Sisimayi abyara Shalumu, Shalumu abyara Ekamiya, Ekamiya abyara Elishama. Bene Kalebu murumuna wa Yerameli imfura ye ni Mesha, ari we se wa Zifu, na bene Mesha se wa Heburoni. Bene Heburoni ni Kora na Tapuwa na Rekemu na Shema. Shema abyara Rahamu se wa Yorikeyamu. Rememu abyara Shamayi. Mwene Shamayi ni Mawoni, kandi Mawoni yari se wa Betisuri. Kandi Efa inshoreke ya Kalebu abyara Karani na Mosa na Gazezi. Harani abyara Gazezi. Bene Yahidayi ni Regemu na Yotamu na Geshani na Pereti na Efa na Shafi. Kandi Maka inshoreke ya Kalebu abyara Sheberi na Tiruhana. Kandi abyara Shafi se wa Madumana na Sheva se wa Makubena n'uwa Gibeya. Kandi umukobwa wa Kalebu yari Akisa. Aba ni bo bene Kalebu mwene Huri imfura ya Efurata. Shobali se wa Kiriyatiyeyarimu na Salima se wa Betelehemu na Harefu se wa Betigaderi. Kandi Shobali se wa Kiriyatiyeyarimu yari afite abahungu Halowe na Hasihamanahati. Imbyaro za Kiriyatiyeyarimu ni Yeteri na Abaputi n'Abashumati n'Abamishurayi. Kuri abo niho Abasorati n'Abanyeshitawoli bakomotse. Bene Salima ni Betelehemu n'Abanyaterofa na Atarotibetiyowabu n'igice cy'Abamanahati n'Abasori. Kandi imbyaro z'abanditsi babaga i Yabesi ni Abatirati n'Abashimeyati n'Abasukati. Abo ni bo Bakeni bakomotse kuri Hamati se w'umuryango wa Rekabu. Igice cya gatatu titire yacyo iravuga ngo bakomoka kuri Dawidi. Aba ni bo bahungu ba Dawidi yabyariye i Heburoni. W'imfura ni Amunoni umwana wa Ahinowamu w'umunyayezerelikazi. Uw'ubuheta ni Daniyeli umwana wa Abigayili w'umunyakarumelikazi. Uwa gatatu ni Abusalomu umwana wa Maka umukobwa wa Talumayi umwami w'i Geshuri. Uwa kane ni Adoniya umwana wa Hagiti. Uwa gatanu ni Shefatiya umwana wa Abitali. Uwa gatandatu ni Itureyamu umwana w'umugore wa Egira. Abo uko ari batandatu yababyariye i Heburoni.
kandi yamazeyo imyaka 7 n'amezi 6 ari ku ngoma. Naho i Yerusalemu yamazeyo imyaka 33 ari ku ngoma. Kandi aba nibo yabyariye i Yerusalemu: Shimeya na Shobabu na Natani na Salomo, uko ari 4, n'aba Batishuwa umukobwa wa Amiyeli, na Ibuhari na Elishama na Elifeleti na Noga na Nefegi na Yafiya na Elishama na Eliyada na Elifeleti, uko ari 9. Abo bose bari abahungu ba Dawidi hatagiyeho ababaja, kandi Tamari yari mushiki wabo. Umuhungu wa Salomo ni Rehobowamu, wa Rehobowamu ni Abiya, wa Abiya ni Asa, wa Asa ni Yehoshafati, uwo Yehoshafati ni Yoramu, uwa Yoramu ni Ahaziya, uwa Ahaziya ni Yowasi, uwa Yowasi ni Amasiya, uwa Amasiya ni Uziya, uwa Uziya ni Yotamu, uwa Yotamu ni Ahazi, uwa Ahazi ni Hezekiya, uwa Hezekiya ni Manase, uwa Manase ni Amoni, uwa Amoni ni Yosiya. Bene Yosiya uw'imfura ni Yohanani, uw'ubuheta ni Yehoyakimu, uwa 3 ni Sedekiya, uwa 4 ni Shalumu. Mwene Yehoyakimu ni Yekoniya, uwa Yekoniya ni Sedekiya. Bene Yekoniya w'imbohe ni Yarutiyeli na Malikiramu na Pedaya na Shenasari na Ekamiya na Hoshama na Nedabiya. Bene Pedaya ni Zerubabeli na Shimeyi. Bene Zerubabeli ni Meshulamu na Hananiya, kandi Shelomiti yari mushiki wabo, na Hashubu na Oheri na Berekiya na Hasadiya na Yushabuhesedi, uko ari 5. Bene Hananiya ni Pelatiya na Yeshaya na bene Refaya na bene Arunani na bene Obadiya na bene Shekaniya. Bene Shekaniya ni Shemaya. Bene Shemaya ni Hatushi na Igari na Bariya na Neyariya na Shafati, uko ari 6. Bene Neyariya na Eliyowenayi na Hizekiya na Azirikamu, uko ari 3. Bene Eliyowenayi ni Hodavira na Eliyashibu na Peraya na Akubu na Yohanani na Deraya na Anani, uko ari 7. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 4 n'ibice 2 bikurikira. Imana yo mu ijuru ibayishimire, mukomeze kugira weekend nziza.